Noe te ni aus ngats dura kwa ne na ba na musava la foim se awd is noe ai Maori. Oiredek ni aus no maulele ngole petueli ti vau inoking ngo noch e ronron United Kingdom. Ngats oitul hanis molumeka omus maur tutu matape ma se laluang ni ahut is se te ni aus ngats tutu konanga ni te os hanwi te rutuma ni ut tutu atakwane rent is mumola isla utu simuang lele finga lele ma isla yusi os resenda ni te ingarui vei hek ut tata se ut sanghun maonda te sut ne pukte yang tape mai avat ni ris fefe yang e famori mai ris tap ape oitu mangangatsa ni puer se kaumato ni ririang ro ifta mai ris satu kayo lewang seiria ru pau ya iria rak ek si tene famori ma forfora e chisu fuho ek se e ala mairis orisa siu seiria mana iria la mato asin ka se kohanuan aswah ia ka roa itu ka maoit eirisa ne afoi se feang ongangatsa piliferisa ma on maoi ni fupen la itoke efliam utliam te yang tepe mates se iris ngangats pure ma konroa mamfua se lele afa fe puku tauna iang isea se Jerusalemi ma anasa ape oitiu ta ma kayafa ma choane ma Alexander ma teni iris ne hoi kanangan ape oitita ut hifta yang tepe manono ma iris fu ek siris e orisa ngasava mata iris soiwa kanitete is ne asas te over rete te is ut volde yang tape makota pita hoi ek tung ma yang hoia e atha yang sirisa au ngangat spuer ni famori ma au konroang mamfua ke pui ka au sayu alel omior e tironi ti i e reko ngaruelele ni rese famor afta ni testa maure ia ma te ni aus adakwa ma te ni famor adakwa ni Israeli aus la inia ni as on Jesu Kristo fane Nasareti yona au fa se oi fa gravta ya ne oi tu fu ek se e ala la te helewen se la fate is la fu ka yo famer lili e omus mua ut sahun ma tata ena yo ta hafut ni au lele machau re Elvis Akia hafut ne sokwan la hafu muet e piu ne rita ena amur akiang kat pupora e ta le tu e fenlong e yanke e ta as tu asna se famori ne mou se isa la is la mourie ma e avat ne iris kelie se huang se mea fia on Peter Machone ga iris rei ne iria famur se rak la fakma ma iris ferehit sema ma kota iris inia iria ne iria no ma chisu e on mumua utsam hekta ma iris kat poera la feang angoia te ni iris kel se famori ni a ne bohia e on fuang e seama iria utsameliamta mata iris fasek la iris la laris e toneta makota iris haifengan si iris e seama ma yang katest ta fa isla re katesta isla pola re en a te ni iris atakwane nog e Jerusalem iris inia atama neta fakiwang man karong ra bahia se oria siu
mairis kat pora la reia o la iskat pora la neia ma famori ma te is lelei la isla feang rer si iria la iria se feang hoyaka se ta le e as te is utsama walda ma te is ihum liom iria ma yang feang fasak si iria la taia e whakapau o ria feang marakek ti e ona e as on chisu ma te is uta sangun meseo de yang tape manipita machoni teng o ria feang ma yang siria aula pur se nonotso e mua on oitu ne kat nonotsra la amir la afoike se ousa e oitu utua hunda ma amir kat bahira la se feang erkia te ne amir kel ma afoisin ngats oitu hanis malumek tini aus tu kone afoi melong ne au te is mon fenga la polo on fenga la es pur si osmori ka es no hang si osmori ko fenga o tinga te la toki omis si utut ne e on rengi ku tinga te hanis marakek ten omis e o fenga o tinga te la omis la inia e o to misa morianta la omis ku tinga te la fefeng okimaki e ku tinga te ereko eita salda tafta kairda ngats oitu o exo hanisi ku tingati mateni iris tu ada kwane na orisava la foi milang ne au hiti is olurmek oris mauri olurmek oris wang tutu la iris la no ma pilif se e ateni au tutu da ko te is ku tingati omis faraf teni te e asman mana ole ta chisu karisto ka do misa moriang eset hoi ek noia e maurit, si tene aus ngats rura koa, nena amusava la afoim se au te is, tene ofat maririfet, se ngoa, la ho of rongheng te is, rongheng leleit, rongheng on chisu karisto, rongheng te is farfuare se isa, la isla se mau okia, foma mau ne hanisi makresi on oitu ne kilek vaya se isa, la isla noh os mauri, ma hai ek maki siya marema kikia on pa ese ma on amnoki se os meur tutu atakoa tipu mur ke is oude is la hei ne pukha tarakek se isa sal te is sal on chisu karisto ia sal fak ata ia ke sal fak famuri eriko titi is ma hei ti is ma amnek ti is ia ti lilit ke ti is out ke tipu muet se os angang se os oitu angang se chisu karisto ereko salat fak famurta ne is fupu e os mauri is kopla ro salta ka is holiasa se salfak ata salfak oitu salat ni aveva ya se isa la isla lao salat ni chisu karisto pum maleum se isa la isla taupir sia ma isla la e salat ni yanave se isa salfak ata yang kia salfak foro, yang kia salfak hanua, yang kia salfak matenitu, salfak koinanga, salfak famori, inke kusesing, ya salfak ata. Pukata iam vehe se isa matio vei hif utsama folta, si utsama hekta, sal epet, ma sal hepta. Sal epta ya sal ni pilifit, si chisu karisto. Salat ne isurse on mata nututa e pilifit se chisu karisto. Sal tafta o ne sal hiapta salat ne te ne famur tutu da ko surue. Te isung lahata utnipuk te is utsama folta ma utsama hekta matio vei hifta utsama folta utsama hekta. Pukata yang tape se isa aula suramus e nusuar epta. Ko taf nusuarta ka ofrau sal ne hua se moanga maoi iris ne surue sin utsam hekte anta pema kane ep nusuarta ka chiok salta ne hua se mauri
mamokoi iris ne suru esin. Te isa nusuar ni Maori, nusuar epta, nusuar ni Maori, nusuar hepta, nusurit ni te ni famir atako surue e oris salfak famuri, oris salfak foro, oris salfak hanua, si saltes hoyak, ka yang kia sal on oitu rakek si isa, is sal rua is kopla hil, saltes da isla po, la sur si puri ang nelongi, is la sure e sal epta, ne is la sure e sal hepta. Ko sal epta ya sal ni pilifit, ya sal ni tafta, ya salat ni oitu te on renge. Kan sal hepta, ya nusurit ni leung kika e maksulda, nusurit ni ekat sura e pilifi, e surke o ahai fak famori, mate is nusuarti kat pumora yo kat es aura si os mauri. Nusuarti is kalpola inya ma is kalpola raya salat ni oitu navias si isa la isla lawe. Sal on oitu yo sal fo o. Te is wahaila ngula rakokif ma tafaf te kehi te is te na ostudu rakoa. E reku pukhata ia ma vese isa pukon paula. Ruani pukon paula si lela koronita. Vailia ma utsa mahifta. Ma te is kipoe katalei te e karistota me a famur fo o. E na teni roa tokan. E tapua e on ii. Te is sal fo o ne is laoe. Sal epta, sal ne pilifi. Ma isuru se puri ang nelonge. Ma te is sal te is yang tapua se isa. Is hatas la isla famur fo o. E Jesu Karisto. Ka sal ni ruata is rova hia. Is kalpola la e sal ni ruata. Is kalpola maur e sal ni ruata. Kona sal ni ruata ya sal ni angraksa. Ya salat ni kalpola lef se keres on oitu. Fak manipukata ia se isa. Paul ia se isa Roma vei fol marut Roma folda. Sal ni ruata ya sal ni angraksa. Sal de is kalpola lef se airta. Is kalpola lef se oitu. Ma Jesu Karisto leum, ya al se isa. La pola is, ni pilif se ia, tapema, is yo la pola huake is, ma futia is, la pola is la le, is atakoa la lef, se maurit, ni amorianta, maurit ni leum be Jesu Karisto. Jesu yata nusuarda, hoyak Jesu yata nusuarda, ne salte is, chone vei sanghunda ut siauda. Ngau nusuret, ta kipoe katale sur e ngoa se lang pata mayo tela maur mayo tela sur ma sur matei la rei tela te is nusuar es out te is ma nusuar pumu te os mauri ereko is sur e nusuar ayer te isa nusur ni Jesu ia ana ngote nusurda ma is la po la hoi puang ma tela fak atat ni nonotse os mauri kipoe ka isla la e sal tu. Ma iskal hoi puara ma tira whakaat on oitu. Ma iskal pora la maur. Islaal. Ka noke isur inusuar da Jesu Karisto. O aspilifi. Ma pukata ia se isa. Matei isla rei tila a. Isla rei tila a whakforo. Isla rei tila a whakata. Ma tape ma. Si tila a ni es au si os foro. Kat estera norma se oitu. Ka oitu on hanisi mon paesi se isa. La isla reia tila fakata la hanga os mauri maur fakata la pola karistota la maur ma fup e isa la osa hei ma tini os ngarui ma tini te tu da koa la leum e Jesu Karisto ke poka isang e Jesu Karisto ma ya tino no te isa sa ini aya salat ma tino no ma ngaruit ma amnokit ni anasi isa la isla soksin. Tape mai uta sanghunda pukhata ea se isa. Ne le hana ta leum kikia la hana te alek te ma akra sa ek te pau. Ngou leum la iris la po ia mauri ma po fua ma mau. Te is amnek pumuet ma amnek lele Jesu ia ma veha. Ne le hana ta leum kikia la hana al ekte ma mene ekte
Tisuia e na ngou leum na pola ngola na se ousa mauri ma maur fua mamau. Tis ngua hei la atafe se ousa e reko la ne sal te is, sal fak ata, sal fak foro, ma sal fak hanua, ma sal fak koinanga, ma sal fak famuri. Le isla inia ya tutu ne sal rua i, ma la ne sal rua i ne es au se fup ne os mauri ma os haikanangat ma oitu. E reko tisu karisto yata mauri is. Kat estera la pola mauri is e tisu karisto. Ngat maki tisu karisto yo isiai. Ta la pola mauri is. Ya nasi is salta. Ya mauri is. Fakmani tione. Veita uca maruta se uca mafolda. Te is ngola hataf si aus tudu atakoa. Ma teni ris atakoa ne toria yo. Ya va un okia. Iris la hele la lelea on oitu. Pukata ya se isa tene iris atakoa ne toria tisu karisto epilifi. Bia poia ma va un okia iris la sur si puri anga ne longi. Si sur si puri anga no oitu. La isla poia mauri. Iris ne pilif se onasa, ka iris ianke esem e toto, ne e ahai ne foro, ne e ahai on da fa, iris esem e ahai on oitu. On fuangda ospone mauri e Jesu Karisto, ispom kia e ne on oitu. Ta ona pukada e amba verse isa, te rua e, o sasu fo se matantu on oitu. Yang ke asuni ruata leum ke ahai fak foro, ahai fak fa mahonit. Ka asu fo outa ne leum Jesu Karisto ya asu fo out leum e ne on oitu. Naru e vei tama ut volda tis pukte eta pemes isa tis havat ni ei lan Nokia puri anga si isu tis helewen se havat ngaru e vei ta uta onda se ut volda tis ngats tutu ada kois la a hei se tikehi tis e au hita ang lila rakte leum si tisu ma ya si tisu katapen e au hita is ei tela Nokia o hoakia ma puri anga se Israeli, etala hoakim puri anga se Israeli, etala naia puri anga se Israeli, ma tis feangan Jesu Karisto ia tapema, aus tela, aus kal tetaang maukikia se fata, iata la naia se ousa e avat ne avat ni ahei le yala rakoki se ousa, kaya on aus la poia ne e avat ne atha leum se ousa. On fuang on on atha ta iris le arakte no nots la iris la lasin is la poia. Iris la se aheia te ne mosi Israeli te fak hanua ne mosi Israeli kakat is aura si irisa. Es audi le arakte la isla iris la aheia se te fak at on oitu ngarue on oitu ma pa es on Jesu Karisto si irisa la iris la poia ne atha te es out os mauri faka Karisto along the tiranti te rua e iskopla hil os inea se la ne rente ma te ne sok e lang ne rente ya tokana la is la yota tipu mu se isa ka is la öf se ne atha ko yota tipu muet ni Jesu Karisto pa es la nase oris famoris ya nase teni iris ne pilif se ia la pola iris la poia ne fakata no e tene aus ngata da kom mo ina ne aus inave e salat ni nonos isla lawe e rekomo a taf se ousa maek mah se ousa e tutu ne sal roe
po istala leum si oslusun ta ma istala raya fuang rihit ma fuang het nilila rakte fue mate isla io se osa out ni pukta ni hat ma ve se osa ngarue ve hek ma utata se utflo ma hifta ma ya roasiren con la alok se osa a heit ni nonotso ka pumose ma pumo kalele la os la foisin la is aus os mur fakata on ta ne amnoki te is ne recent is ne na va ma vehia Jerusalem i fer akia chisu te is amnoki ma te is a hei mahat ne is iose resunda e la ne au te is e Jerusalem ne Jerusalem i fer akia chisu e reko te ne chisu kelekwe te ni chisu rakekwe ya te ni ris ne pilifi pilifsin mangarue man on oitu ma te ni sokwe e la ne hanu te is Jerusalem famori fer akia makia Chisu e tene autu ata koa. On fuang heta teis e reko chisu karisto. Ya ta niit ma ya ta na on amnoki ma on sala la iris lila rakte la iris la rere ya te ne nonotso ka tit ni airi tit ni opa ese onta ereko Jerusalem a fire se rong heng airta Jerusalem onta ne amnoki e Jerusalem risa a fire se rong heng airta rong heng maoi isla pola a foi rong heng maoi famur Jerusalem a foi ka rong heng tis ta rong heng airit ne risa a foi e tirenta ang e ut tata se ut sangu marueta roheng te is kamat e ut rueta chisuf fuho akyang se e ala te is roheng neit ka roheng a irit ka roheng pumuet roheng on chisu karisto ne le arakti marbarang okya e lalang ni e isireli e ahotaang ne chisu yota ala mo yota fuho exia e mauri le iris la inia ne tis Chisu karisto iris ne kat pilifra me iris ne kat wafra se ia te is yo tangangat sa nam Chisu karisto ma ya al ma ya fuhu exia e mauri ya fuhu exia e ala se mauri te is Chisu karisto yo ta nase isa mauri yo ta amnek ni rongheng te is rongheng ne iris maramang ek e Jerusalem uthek te yang sta pe si isa te ni ris ni pilif si roheng te is tatau fakma iris atakoa eflium iris pilif e tirentaang si Chisu karisto yota naya mauri yota fuhu exe e mauri ma yota nas si isa atakoa mauri ma te is eflium iris pilif si ronghengut dile araktif marang ek eterenta ang iris ni pilifi eflium matino notso katia irit la inia ne seita pilifi ma seita kat pilifi iskop la ina fameur ne pilif si Chisu karisto ma fameur ne kat siminti pilif si Chisu karisto la fakma si tet ni soko e lolang ni tirenta ang e Jerusalem Ut volta yang tapema makota e pita hoia e ata. Audi is auhit si is rakola ina e auhit ang. Pita ina ma vehia ma usus on mauri lia la po lia la hoi makikia on mauri e ata. Fakmani iris rakoa e papta yus ma vehia ata ma te is iris e ngaru e vei rua utata se ut hek de tini ris lila rakte e lalwang ne e Jerusalem e tiranta ang iris papta yus e atha mate is e lalwang ne hau te is pugata e masi isa ni
pita a hoia ia e puka. Testa is au ne a hoia is e atha. Roma vai liam manut liam da. Puka ta ia se isa. Ma oru da kinga kat a masrang akia is ko hanis on oitu nihu mea se os hunga e atha dia nava ia se isa. Tene au tutu da koa isla inia ko sising na ngarui ne atha se os mauri. Ngu ia ma vea se isa ne salda is rove ia sal ne ruata ka is laosa e salfo outa. Ma salfo outa is hoipoangas ma atha ma te is amnokit ni Jesu Kristo pa es la on lila famori la iris la paptoyos iris e atha. La por is la es ne e atha. La por atha la tokia iris ma waka is e salad sal ni ayirta salad ni Jesu Kristo e on ren fak mani pukata yama versi isa pukon Paula nung hatwa si ousa Roma bailia maut liamda. Pukata ia si irisa si isan ma order kinga ma kat masrang okira is kat masrang okira e order kinget ni is revaya si Jesu Kristo e reko tese e reko atha anihua si is tutu atakoa hanis on Jesu Kristo si isa la pola isla ina e yo ma hanis ite e os fuang tutu mos offers, mos pangaruit, mos pareteleleit se Jesu Kristo ite ni au tutu da ko. Ta amnek pumut, amnek tiut se isa. E reko ngarui ni atha ni Jesu fe ko akima se isa. E chone vai sa hun maonda atha an lewang se isa. Lan tokia is momokia is se te airta. Ko ena te airta Jesu Kristo yota airta. La pola isla hoipuang mairta ma isla remakikia tet ne airil manonots ne oitu pa es la isla re. Lila Israeli ngarue vai folda ngarue lele on oitu asok se isa. Ngaruit ne ava is yo se ngarue vai folda mis kelse fat ne pipiki no pipiki on mauri ma Jesu alele okia fate is fa pipik te is e si man ona chone mapita ka iris Israeli iris kat wafra ma iris kat wafra la iris la la iris la makikia tete is ne iris la marmara ka tete is iris kat wafra se tete is pugata ia ma vese is e ngaru vai rua ma utfula ma hifta se utfula ma siota utfula ma hifta e anta pema ma e avat ne iris a foie ma koia oris hunga ne iris iang sepita ma apostola ma ne tore ka sosing ka tes ta amis la re te is feinga tis marangat ne pugata ia ma vese isa ngaru e vai ruo ma utfula ma hifta se utfula ma siota gawavat ne pita marmaranga ma te is marang te is te se iris ne afoi iris ne e Jerusalem ma pugata ia ma te is marang te is feang te is koia oris hunga ma iris yang tape ma se pita ma te ne apostole ne te on ne testa iris la re ma te is pita tung ma yang e utfula ma volta aus la haha ma papta yus tene aus tutu da ko e as on Jesu Kristo se fu akiang ne ang laksa ma au te la poia atha ma oitu ne oitu na tis hudni puk is au te isla inia ya a hoitu hiang da ma la ni salti is murakek ma versi aus sala yirta salfo outa salat se atha ne oitu navaya se isa se tene on famertu ne pilif se ia la iris la poia atha ne leu be atha ngaru e vai taman ut volda
Ma te is hisileu ma se au te inga rua vei rua. Utfula ma hifta se utfula ma sauta. La isla inia ia. Os puang ne atha. Puhata ia se isa. Ma pita yang se irisa. Au la haha ma papta ius. Tene aus tutu da koa. Ias on Jesu Karisto se. Fo kiang ne omusang raksa ma au te la po ia. Atha ne oitu na. Te is pita yang tape ma. Mumua la isla po ia. Isla mauria is Jesu Karisto. Mon rue isla po ia atha. Utfula ma siau te yang tape ma. Ne feang pur ekta mau se ausa. Ma se amus lelea. Ma te ne o iris tutu atakoa ne ngangats o itu te la hewa. Ut hakang hunda yang tape ma. Ma e feang tu ma oi. Irwet neste. Ma rue rue aki a iris ka iang. Au la a mauri aus e fup famer. Ang fe fe te is. Te is amnatiu te is la inia. E reko. Avat nis no no hoe. Ama morti is. Nis no no hoe. Avat ne famori. Wafke si te fe ni rende. Paula ia ma vea. La aus. La amauri aus. Waf se te ne mauri. E sal ne mauri. La aus la mauri amus. Ka aus se lawa. Se waf se sal fe ne maurti is. Mamur okio maurti is. Pukata ia ma vea se is e hutfula ma valda. Ma pida yang se so. Au lo haha papta ius tene aus tutu ata koa e as on Jesu Karisto. Se fo a kiong ne musang rasa ma au te la poia. Atha ne oitu na. Ne feang purekta mau se ausa. Feang purekta ne oitu reva hia. Feang purakit ne on na leungam nangam atha. Ma te is feang purekta is sokwan. Ma helewen se avet ne atha leung se isa. Ma te is puhata e tape ma. Au atakoa oitu te la hoom. Ma te ne iristu tu atakoa te la poia atha. Se maurte is ma tape ma se mauri se avat ne la utu mea. Puhata ia sis ne feang perekta mau se ausa. Ma se omus lelea. Ma se te ne iristu tu atakoa ne ngangats oitu te la hoom. On fuang lewangam ne. On puang ne atha yang kia te ma se irisa apostolo inke ye helum se lorane tiron de I ma yang kia te ma ne is ne pilife e au te is katape ma se os lelea ma iris ne leum on fakmuri se avat ni Jesu Karisto la hohu akim te is soke te ne au tutu ata ko e avat ma ne is pilif se Jesu Karisto ia na ia si isa la isla poia atha. Puerakte se nonotso te is puerakte se nonotso no itu ia fongri aire ko ia fongri pumu se osmori e rekupuhata ia se isa ruane puka na Paul se Timoti vai samaliam ut samaliam ta se ut samaonta vai folda ut samaliam ta ut samaonta mo tape ma se ut samahifta te ismula hataf se ousa ma e o mea ka e hoam e inia puha puk ne po la rea e la po ia maurit e nusuar ne pilifi se Karisto Jesu te is Paul yang tape ma se Timoti e la inia ne e leum e salat ne e inea va hia pukhata e inea va airta me inea va potot ne la poia mauri ut samonde yang tape ma tene puk tutu atakoa ne fe e uyang rang on oitu iris e sau tape ma se rakakte se ferte se anonotse se purakian ne mou se nonotso te iste ut is ahot ma ut pumu se isa le islahe mahpau isi e tene pukhata ea ma se isa ne pukta ea va se isa ne puk tutu atakoa ne fe e ui rang on oitu ye fo im e ui rang on oitu iris e sau tape ma
se rakekte, la isla rakekte feanga no itu, ma isla ferte, la iris, la rere ya salat malala ya salat ni nonotso maire, ma nonotsa ekte, la isla pola nonotsa, tene iris tu la koa ne afoi ma pilif se Jesu Kristo, la iris la nonotso iris, se feanga no itu, mo poraka iris, se nonotso, te is feang purak, es out se os mauri, ereko feang an oitu se is, la isla no, ma nonotso akia is, se nonots on oitu, yanke nonots on famori, ka nonots on oitu. Utsa mahifte yang tape, me la famor on oitu, la atako akia, ma putu sun, se tene ngaruelele tutu atakoa. Os ngaruet se rong henta, ta ngaruelele, ne oitu pa isla re. Os la foras akiang, ne rong henta, se tene famor tu atakoa, taang ngaruelele, ne oitu pa isla re. Fakma ne matio vei, Roma hekta, utsam hekta yang tape me se isten. Rong heng te is, rong heng ne puri anga. Te la marang okio mo, e renti atakoa te. La witness okinget se lilea, ne tene hanua atakoa. Makota hele se au fiangta. Ta es au pumuet, rong heng te is kopla, marang eksi, ututu atakoa, hanua tutu atakoa, lolang ne renti is. La iris la inia, marea hei, ne iris la mou si se, iris la mou si oitu, ne iris la mou si rente. Iris la mou si te fak at on oitu, ne te fak rente. Te is, te ne famera tutu da koa, iris la kopla a foisin, ba iris kopla re, oris a hei, ne utu la iris la mou sin. Iris la mou si oitu, ne inke. Te is kosa sin. Te is out ka tipu mo si os moure, le is la hek mahpau. Te ne ngaruit masalat ne oitu revea se isa. Te is sokwen e Jerusalemi. Te ne iris tutu ako e Jerusalemi. Fiafeng ake e Jesu. Fiafeng ake a Jesu Kristo. Ereko tefo. Ereko te ne it. Ne Jesu Kristo kelaki. Ma man on ngarue. Se te ne iris ni pilifsin. Iris tala poia. Ngarue mamane oitu. Tala sokon amnokit. Ne oitu pa esla rakek si irisa. Amnak don rue Jerusalemi fiang akia Jesu Kristo ereko tese. Ereko Jerusalemi kat pora la hata tau ek si iris ne pilifi. Te is tene te atakwande Jesu rakek sa rela rakte ma iris ne pilif si Jesu Kristo. Iris tene iris re Jerusalem iris atakwa ne kat wafre si rong heng da me pakat afoira si rong heng te is. Iris kat pora la pola hata tau ek si airit ma amnokit ne Jesu kelek si on nila rakte. Si iris ni pilif si ya. Iris ni pilif si irisa oris ro itu po ya huang miau. Iris kat po era huang miau fea. Oris huang toats la se Jesu Kristo se oitu. Iris kat pora la miau fea. Oris hunga mo ma oris hunga air si teni titu ada koa ne Jesu rakek si irisa ma e on feinga. Teis ngat sa lahanis walumek tini feang tutu ada koa ma tini tito ko ni wa ahela nafsi ousa ereko rusen is Jerusalem i feang akima ki Karistota. Teis kosasing katesta kosasing ne e feang akia e ahu te is. Katesta kosasing ne rente is feang akia lolang ne ahu te is. Os hanu o feang akia lolang ne ahu te is. Tene famir tutu feang akia e ahu te is. Nonos la is la se fia e airta, ma is la feang akia makikia airta ni leum e Jesu Kristo. Ereko airta es au ne airta se os mauri. Istoka la laas e salne ruata, istoka la mou se ngarui se lili ne os firi.
istokana la mo se satanda. Se te polta ke is moen se oitu, te is aune airta, chenia os mauri, furia os mauri. Mane ne aune airta nasi isa ne on oitu, ma tema oitu asoksi os mauri. Ma yanki atemana ma ka oitu kelaka se isa, aune airta. Pukan Paula, ruani pukan Paula si Timothy, vei tama ut hifta yang tapema. Ko yang ke oitu nasa isa atat ni mea fea. Kaya nasa isa atat ni ne ka mea hanisi ka huang mafua. Te is oitu na ahek feang ni pukta ahek mak si isa. Le isla ina ni oitu ka naara si isa at ni mea fea. Kaya nasa isa at ni ne at ni huang toat se karistota se te on oitu atat ni is waf la fefeng aka karistota mangarui lilit ni reva ya se isa mai reko ya ta os mauri kipuka iskat pora ya ma iskat pora mauri se es ngata ang ni tore ma iskat pora la sursi puri ang ni longi ma iskat pora la asoka amnokit ma ni oitu nave ya se isa apa ek wa ya se isa la isla poya ma isla re ya tit ma ahem ni ya nave ya se isa la isla re te isla se fias e airta ko en airta air e osmouri are ek wa ya se osmouri ne ismaur makikia e yo tisu ya ma veia e ut sahun ma hek chone ut sa ma hekta vei onda ya tisu ya en ngota salda ka ngota tafta ka ngo airta ispo ia airta e reko tese. Yo ta maurta. Ma ispo ia maurta e reko yo ta airta. Ma ispo ia airta e reko yo ta salta. Te is oitu pa esla rakeksi is atakwa ni pilif se ia. La kelokia e au fakmurte is. On amnoki on pa ese la sokwan e la luang ni rente is. Ta onan is famur rot fakaristo is tu e famur tutu atakua e reko tese e reko chisu karisto ma is Jerusalem e fefeng ake mai chisu karisto iris a foiva ya se rong henga irta ma iris nots la rea he oris mauri ni seita iris la pilifi ma iris la mausin Jerusalem e kat pora la saunoa ngarue manmanat ni oitu reva ya e ona amora kyang ne fapipik taang pukata ia ma veha si isa ya mauri ya fata ang fapipikit e on mauri pukata pa es la kel ake si is tutu atakoa ni iris ni pilif se ia yo tutu pau e rente is ya apa ek vahia on famer rotu on ekarasa ia la iris la famer tutu e la luang ni rente is te isunga la vaya e pukan Paulus se Filipai vei folde ma utsa ma walse utsa ma siota kona aus lelea ma oie la lelea nengo far ama ma oi se ousa ngo far hoi akiev se on ka ngo fil ne on karisto e iris ne la tu e oris mauri ka iris wafkikia se tene rende ne oris oitu ta oris efe ka oris salam la se tene rende te ne iris masrang e on kamatanga te ne ka nonosra iris la lawe te is poula ek ma pau marakek si isa la inia os firi ne oi fakrauta te iris famur ma oie os langa sava iris ne firse oi fakrau on chisu karisto oris mauri oris oitu teke oris efe te matete iris a heoke oris mauri la iris la ate a hoi oris efe oris ngarue matene te atako matema ka oris oitu tape ma hoiak iris waf se tene rente sal ni rente maur ni rente te is
ngats la ko ne a foi mlang ne hau di iskop the huang tua se ayirta ma iskop la fumo se ayirta iskop la sap se ayirta iskop la waf se ayirta ma no se ayirta ko en ayirta ta Jesu Karisto no e tene o ngatsu la ko mi slava ho sngaru e lang ne hau ti is ngukat inare ni teswe akte a hei ngats oitu la hanis ma re o a hei le ele waf se meurta ma poia meurta ma meur e meur ne on Jesu Karisto ne anava ya se isa ko kat es sal hui akere kat es meur hui akere kat es ayer hui akere ngat ma ke Jesu Karisto yo esiahe ngat oitu la hanis o exo hanis ku tengate lo hanisi steni ristu la kone na orisava la foim si la ne au is lo e ku tingate la mauri oris mauri e mau fo outo ku tingate rakokia le iris le tonek makikia si e ku tingate ku e da salda e ta katafta ka e ta hier ku tingate olo mo ke oris mauri ku tingate de isla reia e ku tingate le iris le hele ma asokwa amnokit mo purektid ne revaya e o ngaru se o domis mauri tengate la ris la poia tengate ololubu le lewi e ko tengate tis ku tengate o mis o ex o hanisi ku tengate o ex tini titu ra kwani a sok fa ya me e revaya se o misa ma tini tu ra kwani e sus la nase o misa ku tengate ololum tengate se tini ris tu ra kwa e la langne a hote is tengate o mis farok if tini te ya ta kwa e asne oleta Jesu Karisto kada misa amor yang iseat. Amen. No e tene aus tu ra kwa ne afoi mlang ne au de is ngats oitu hanisma. Na se ousa mauri maane ne o makiki o mus hunga, ma mus forum, ma mus ngaru me tene tu ra kwa. Ereko Jesu Karisto iata salda ka iata tafta ka iata ierta. No e mauri ma fu mus.